Pintu kami Pak. Itu ini mari po. Ini bago. Ako pinakakuan na dan kabul tabi. Salat jami'ah. استووا اعتدلوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Kebetulan usapan niyo patumtum saja muna in sembahyang singkitan niyo sembahyang Idul Adha 2 rakaat in panagnaan laung takbir 2 in takbir pito siya mapuasin laung takbiratul ihram in hikarwa ini 5 takbir mapuasin takbir intiqal. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله حمدا حمدا وشكر له شكرا شكرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلما ضحى مضحى ونحر. والحمد لله على نعمه التي لا تحصر. الحمد لله الذي جعل العيد فرحا وثوابا في كل سنة يتقرر. لك الحمد يا ربنا يوم أن أرشدتنا للإسلام وقد ضل كثير من الأنام. لك الحمد يوم أن هديتنا للإيمان وقد أعرض كثير من الناس. لك الحمد يوم أن أطعمتنا من رزق حلال وقد جاع كثير من الناس. لك الحمد يوم أمنتنا وقد خاف كثير من الناس. أيها المسلمون، أعيادنا تهليل وتكبير. نحن إذا ضحينا كبرنا، وإذا أذنا كبرنا، وإذا ولد المولود كبرنا، وإذا جاء العيد استقبلناه بالتكبير. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إننا في يوم عظيم هو أفضل الأيام عند الله وأعظمها، يوم الحج الأكبر، يوم النحر. صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريك عندنا أهل الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. In katan sang litiban pupujihan tuput tunggal pa maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin katantan tutuk balan sin pagsarang suku tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yari kita niyo tiunyukan, yari kita niyo hidayatan sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo piabot haadlaw ini sin sa lagu-lagu sa halha yadlawan ning hakatan yadlawan amuna in adlaw ini. Alhamdulillah,
alhamdulillah mga palanggo na agama Islam in tiap-tiap ding mga sila amin magkukurban magsumbay sin susumbay un halal ya agaran sin takbir. Demikian apabila in hipagbata na imbata hipag-anak ya abayan na tuday sab sin takbir. Lawi na bang dumatong na in adlaw Eid na sampangon na to sin pagtakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah mga kakasikwa agam Islam. Hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw ini, in Eid ini, in hari raya ini, pagkukuyag sing kita niyo, iban madawhat na to in sa taud-taud tungbas. Sa lagu-lagu tungbas ding Allah subhanahu wa ta'ala ini ni tiap-tiap hang katahon magbalik-balik kato tanyo di na to na matanto in kita niyo adakala amuna ini in las sin kabot na to habya ini adlaw nahangkan mga katawtay manghuran us-uson sing kita niyo in pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala manukbali sin pagsarang sukup Allah subhanahu wa ta'ala sin piyaut pakaw sin Allah ta'ala labi na pianduan kita no sin Allah ta'ala maripa kami Islam mapuas sin kamatauran ding hamang manusia daliddo pakalungan wala nakabatok pa kami Islam malainkan in kita niyo tiyunyukan pini kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala makapag-aram masin aram Islam dahil hasabab yung pagsukur ka pa Allah ta'ala patattapa yung pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in hidayatan kita niyo maripapag-iman kapag-iman sampurna mapuas dahil hamang kamatauran dahil hamang manusya miyamaling dahil hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala hiyanug haraan kita nusin Allah ta'ala rizki piyakaon kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala sin rizki halal aun ding mga kaymanan manusya di matong ing kamatauran kanila in pangahabdi ding mga manusya alhamdulillah in kita niyo yari kita niyo biubuhi sin Allah ta'ala piyakakaon sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan dihilan kita niyo kahanong apag hula-hula sing kita niyo kana kamatauran ning hamang manusya halawm damag halawm buwa sadya in kahalan sin sila alhamdulillah in kita ni mga kiyaulungan sin Allah ta'ala nayari kita niyo ini halawm kahanong bangman patattapon sin Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat ini kato taniyo dahil Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa munato din kita niyo piyaksaan kita niyo rakula yari kita niyo haadlaw sa lagu-lagu siya na in pinaka-afdal pinaka-sarayaw-rayaw yadlawan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sa lagu-lagu amo na in adlaw ini amo yawmul hajjil akbar adlaw amin hari raya haji amo in hikahang po kasumangan simbolan Dhul Hijjah bulan hipag sa sacrifice sin mga sila labi-labi na in altaan aun labi-labihan aun panggaus nila para gausan nila diak sila sin Allah subhanahu wa ta'ala in misandakuman hambuk kambing magpakurban sila muna-muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam diak sin Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar tiyak in Tuhan na turab diak sin Allah ta'ala in panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in papagsambahayangon biasin pagsambahayang na to ini amin sambahayang hari raya puasin pagsambahayang pagtunay sin sambahayang tiyak sa sin Allah ta'ala wanhar iban pagpakurban kau kurban ikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala maindiin-diin in kabut-abutan in kagaus-gausan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
ini nikya baita ding hapanguna tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tashriq iduna ahlal islam yatim baita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw arafa amin kahapon pagwukop sin mga katawtay manghuran sin kita ni hujjaj mga nagnaik haji murah-murahan tay masin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagnaik haji sin sila demikian in kita niyo alhamdulillah dihilan day sab kita no sin Allah ta'ala kahampitan dakula in sunnat ka tutan niyo in kahapon na mo asaha adlaw arafa karena in karayawan niya ang punon sin Allah ta'ala in 2 tahun hangkatahon 5 ba iban sin hangkatahon susungon dusa sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkani mga sila nakapuasa sin kahapon alhamdulillah nikmat dakula kanila mga palangon ko akam Islam wa yaumun nahri man sin adlaw in amin hangpo kasubangan adlaw hipa amin hari raya hipagkukurban wa ayyamut tashriq man sin adlaw ayyamat tashriq mga yadlawan tu adlaw mapuasin adlaw ini amin ayyamat tashriq hang putag isa hikang putag dua hikang putag tu beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iduna ahlal islam yan na id sin kita niyo sin sa suko sa barang sin nag-agam sin agam Islam amo ining porsukuan sin kita niyo ha mga yadlawan ini na hipagkakaun-kaun hipaglalami-lami sin kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Eid al-Adha yawm al-tadhiyati wal-fida li abina Ibrahim alayhi salam hina wa wabnuhu Ismail حين استسلم لفاطر الأرض والسماء كما قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين mga kiulungan sin Allah Ta'ala unato din Eid al-Adha adlaw hipagsasacrifice singkatan laminain pagsacrifice ha pangalta sacrifice sin ginhawabaran biya din sadya hikasuk pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin timag na dayang hanabi na to Ibrahim alayhi salam iban sin anak niya Ismail alayhi salam in sila amin nagmamalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala bang uno impyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala di magmari sa siyusurun yahangla pa Allah subhanahu wa ta'ala bisin parman sin Allah ta'ala falamma aslama wa tallahu lil jabin hatat kala man in magama in Nabiullah Ibrahim iman sin Nabiullah Ismail hawaktu diak sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hikasuk nila pa Allah subhanahu wa ta'ala baktoy sila amin nagmalilla uno-unuin diakan sin Allah ta'ala halawang pagmalillain sila in ama iwan sin anak halawang pagmalilla halawang kukuyag sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ini hakisa sin Nabiullah Ibrahim iwan sin anak niya mga katawtay manghuran malagbo pamintangan pangadjian makawa sin kita niyo labi-labi na hapakala sin magtali anak bang nabiyat magtali anak himihinang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagsama-sama timunay simparlaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tarutanto maon in barakat sin kabuhi nila maon in kasanyangan simpamaybay nila halom simpamaybay nila halom simpamili nila madawhat nila in ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabiullah natu Ibrahim alayhi salam hawaktu manin siya nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala nangayo sa nangin dua bang man siya hanug haraan sin Allah ta'ala anak salih anak marayaw tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Ismail alayhi salam pangindua haway ta impangumulan sin Nabiullah Ibrahim alayhi salam
kawaluan tag-unum tahun. Kawaluan tag-unum tahun nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dito hato ang pasahiyanog haraan panagnaan anak sin Nabiullah Ibrahim amunain Ismail alayhi assalam. Amunain Ismail hawaktu man wayroon na sa kuyak-kuyak sa suok-suok mano siya amunain anak niya amuin kaingin-inginan lando kaulungan amunain anak sing kita niyo nahawaktu man in Nabiullah Ismail maka panaw-panaw na makaingat na daakon makahinang na sin amin indiakan amin hinang sin ama niya hawaktu yan tiyukas sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain hipapasumbay halom katukan niya in sumbayun in anak niya pagkurban po Allah subhanahu wa ta'ala in tagainop si mga kanabihan mga katautamang huran mabilang siya wahi bunal matan nahawak tumandihay ini biyaitaan niya na in anak niya kanungnungan inni ara fil manam inni adbahuk fanzur madha tara makawa na to pamintangan kisah sa lagu-lagu diha ini hawak to man diyan yan na nagbisara pihatin yan in anak niya para akan sin Allah ta'ala tatanda sa angkaw ni kuno anak mo hipapasumbay amuraong panagnaan lagi diyanog haran kauridji ki anak hakalaas na sa parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala di hikapag mari sa siya mo imagmalilla bang uno india sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan inanak biyadiin bang dimukot kanila yung pag-iman dimukot kanila in pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagmawa pa Allah subhanahu wa ta'ala kala nakikita niya maas niya kala yung kabataan bangunin kikita hamang amaw maas niya amurato inupihan nakikita na nawi sa in ama niya Nabiullah Ibrahim alaihi salam nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkamuyat yung kita sin anak uno yung beta sin anak niya uno baha kau ni kuno sacrifice baran mo hipapasumbay ya kau anak ko kita takaw tiya inuk takaw ini kau sumbay untakaw pagkurupanan uno yung beta sin anak bang inyan parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinanga hindi akan sin Tuhan hinanga hindi akan sin Tuhan mo Rabbul Alamin satajiduni minas sabirin kabakan muraku ya kau ama ku kalasahan hinanga sadya hindi akan kay mo sin Allah ta'ala tunaya hindi akan sin Allah ta'ala ayaw ko maglilingka ako sa daakan sin Tuhan in kita kawakan muraku dayang mga tao magsabar nahangkan indua magtalianak nagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala bangun hindi akan parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila falamma aslama wa tallahu lil jabin hawak tuin sila nagmalilla nakarwa simbiyahayat tuin kahalan piyakulang niya na in anak niya hi Ismail maun palupay namin bayho niya rihay ni himaharap pa kibla at niya hawak to yatunuhon na sumbayon niya na anak niya sambil imyan pa bangko magsumbay kako na pahay tamarayaw amuin bagtoy bigla damikyan ayaw kau umatod ka kuya kau ama ko hawak to mo ako sumbayon karena ada kala bang mo ako kakitaan asalin tawiyat sin amas maulong
ada kala pag kita muka ko dunhaon amin sung mo na kuguton umulong kau ka ako mo na yato hindi mo na hikatunay sin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang niya mga kataw tayo manghuran sa giyantian na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sabab sin bunga sinamiindong ta sin pangmalilla sin sila pardakan ning Allah subhanahu wa ta'ala giyantian na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuing kibas bili-bili karena tumbas sin kakahinang nila sin pagsabano nila sin us nila hutumo na sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon da na sumbay in anak na Ismail karena tiandas sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya diin impanindog niya biya diin in kaagi sin Nabiullah Ibrahim hambuk mo na anak niya sa kalibiyat pa biya diin impanindog niya biadahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo diak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaat kaniya huminang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo sinliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala biadawa isabyat to in kita niyo imupi parwa magtali anak biadiin sila tumunay sindiakan sin Allah ta'ala nang kani mga kamaumasan ando ayaw sila mahaman-haman magtarbiya kaanakan sin sila labi na halom sin pamaymay mo kikita ko ini kau sa amin mata ini kau sa amin sin kaanakan mo pahinang marayaw hapagta at mangunuing kita nila murayat tun singuran kayo mas uliya rakula mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in yaon kayo mo aasubuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala na intumbas sin hinang nila beta sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bigla nila saot nila muin paragbusun indiakan sin Allah ta'ala wayroon paghawalhaw wayroon pagduarwa intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika najzil muhsinin damikyan yato dihilan na mura tumbasan na muda in mga sila sin nagmarayaw labi na imuin simingod imupi himinang nagmarayaw panabiullah Ibrahim alayhis salam iban sin Ismail alayhis salam na dihilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas mga kiulungan sin Allah ta'ala mga umat Islam di pa ba kita niyo kumawa pamintangan karena Nabiullah Ibrahim biadiin amin sacrifice niya in sa halga sa lagu-lagu kanungnungan yaon kaniya sa hasabab sadya sin pagmalilla pa hasabab sadya sin pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon nagduarwa nakita no dia kita no sin Allah ta'ala magsambahayang 5 waktu bukun sadya amin habiin sadya bukun sadya ay layang pakita no sumambahayang dia kita ni sin Allah ta'ala magsambahyang sinsambahyang 5 waktu sehingga yaon in kawi sin kita ni di mabugto in pagtaat na to in pagsambahayang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin pagtag-ipon kau pag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dagpakan kau sin yakin sin kamatay luway bimana luway sin kabuhi sin kita niyo luway isab impaktaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala karena tiyatan to sin kita niyo aon uyan sin kita niyo hadlaw mahuli aon uyan sin kita niyo hadlaw susungon paghulan sin kita niyo kakkal imma bil jannati wa imma bin nar sumasaanin hulan sin kita niyo pasuruga demikian sumasaan na papinarka jahannam na ingkatan ini ingkabaya maghula halam sin surwa mawaya ko maghula palam sin surwa pagtaat sadya ka pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang parasul niya sallallahu alaihi wasallam hinang kau sin hinang aturan piyang daakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala layo kau sin liangan sin Allah ta'ala biidnillahi ta'ala masuku mo in surwa yaangan-angan sin kita niyo demikian ya kau bata bago biadiin kumawa kita niyo uupihan kan Nabiullah Ismail alaihi salam hawak to ya to bata pa siya wayroon pa siya na hinang nabi sa
hasabab sin simulig hapagtaat patuhan hapardaakan sin Allah Ta'ala wala sa imian di sabab ginhawabaran niya na sumbayon kabuhi sa hasabab sin pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon nagduarwa mga kialungan sin Allah Ta'ala labi na mga biyayaon labi yung kahajat sin kita niyo sin ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hapag sacrifice ini upihan natin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadiin in pangamdos sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktuin sila miinalikus 2 tahun sila di misan pahuawon sin mga Quraysh amoy namin sana kanilalaom sin 2 tahun biadiin sadya amoy inaw nila mapasuninder nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ha mga kasahabatan na supaya malimaya na sila sumagawa labi pa sacrifice nila ingin hawabaran nila dahil sinamin hisurin nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan si mga kayo ng kasahabatan naabotin sila in kakaon nila na muindahon kahoy halom sin 2 tahun kaon ni kuno biyani sa wayron niya tunahin ang sabab kaya hukasin pag-iman nila wayron nahin ang sabab amuin miyaling in pag-iman nila sa agaman nagsusung in pag-iman nila fa Allah subhanahu wa ta'ala mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kita niyo in Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah biadi in sacrifice niya in ginhawabaran niya nabin sana siya kana sadya bang man tumindog in sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabatal in hinang bago haagama Islam atasan niya sacrifice imbaran niya mapukpuk mabina sa imbaran niya habang man sadya mabuhi in sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya to daw kita niyo atawa ipagganti nato in agama sing kita niyo hatingian sin parihasan dunya labi na bang amuin yaon nakikita mo mapi na imano siya isin pag-iman sin siya nahangkan mga kiulungan sin Allah Ta'ala inabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran niya piya pangindua Allahumma thabbit qalbi ala dinik utuhan ko patattapa yung pang-iman ko halom sin pangatayan ko amin in pag-iman in agam Islam doon ha hindi majuljul labi na yung kita niyo mga palangwan ko agam Islam misang pabiadiin na in katitipuhan sin dunya misang pabiadiin na in katan ayaw kau matipuhayan hikatay kun mo in agama Islam demikian mga kiulungan sin Allah Ta'ala aunon sin kita niyo labi ni mga silaon in pag-sacrifice in ginawabaran nila in pag-sacrifice in arta nila biyasin hadlaw ini misanda ko manambok kambing makapagkurban kita niyo hikasuk na to pa Allah subhanahu wa ta'ala may tabang parkala wala jiyari sin sara amin pagtuyo-tuyuan sin kita niyo hat sadya nag-graduate in anak na yung hakinder pa grade 6 in makainin usambil hat sadya nag-moving up maraan kanila in magpasumbay bukun hat kambing sapi pa in pagtuyo-tuyuan pagsadyahan ha anak nila pag makuyag nila sa habang hadlaw biya ini adlaw Idil Adha amo indi akan sinsara sin agama Islam di akan sin Allah Ta'ala maug misan magpawasin alta niya maug magpawasin alta niya misan hambuk kambing di makapakurban pabaran niya paahli niya sa bang parkala tabi dakuman kabalikan namo bang parkala wala na jari sin sa amuyatin pagtuyo-tuyo ang kaman tiyataw-tawan aw nasa saving in alta ini tiyatawan bang dumatunglong na in adlaw pag anak kako atawa kanin adlaw dumatong in tahon kapag anak ka anak ko at in pag sabos in pag birthday ha anak niya aw nasal siya sadya may kan ini ni piyang langan sin agama nato
Piang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Inyan in perkala yang bukun hinang sin agam Islam. Sa hinang kakahinang sinduing agama. Beitan kau sin Nabi ayaw ko maningud-ningud hakakahinang sinduing agama. Aon ka to dihinang sin Allah Taala. Amunain adlaw ini indua haylaya Idul Fitri was Idul Adha amuyan in patut pagsadyahan sing kita niyo pagtaw-tawan sing kita niyo suhul maabot in bulan haji maabot in pagkukurban misan na kumanhamuk kambing aun hikasadya ko aun hikasuko pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na kau tumagad maabot in susundakula dumakpak kay mo doon hanaja sakaratal maut magsusun kau imyan bang sadya kaya pagsadakka ko bang sadya ya laytani qaddamtu li hayati magsusun ni manusya ang kanon beta sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين yatuin bulan sangkatu taniyo panghimati ha mga beriman ya kamu mga sabarang beriman ayaw hikasasaw ayaw hikaliparakan niyo in anak asawa niyo in pangalta niyo hamanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala bang maabot in perjanjian mo tumunay sindi akan sintuhan misang pabiyanin in kasasawa mo tinggalian karena alup pa Allah subhanahu wa ta'ala na bang kiyasa sa okay mo in ahli mo in anak asawa mo in pag-usaha mo in pag-business mo liyumang liyo na in waktu di mihikatunay faulaika humul khasirun sila na yatimanu sa salugi-lugi sa lusong-lusong day naman di hadunya labila hadlaw mahuli sukpat sinaya wa anfiqu mimma razaqnakum na pag napakahan niyo pag napakakamusin pangalta amun hiyanug hara dinding kihanug hara kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kya bahay kanyo sin Allah ta'dihil kanyo in alta ning Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut hari pa dumagpak kanyo in sakaratal maut in naja sakaratal maut in makapamung na in manusya amin bang bahaya Allah mangita mikitang mo na patuhan mangayo na siya tanggo patuhan ya Allah tahala na kakuin kabuhi ko ini buaya na ako na misanda ko man ang kasasaat fa asaddaka wa akum minas salihin awan alta na dunhaon halugay sing kabuhi niya piyag maikot niya sadya di misan makapang sadaka di misan makapang dihil-dihil di misan makatawang patay mangud niya amoy maghajat sintawang niya sa hawak tuman dunhaon iban labi na habin adha hambuk kambing di misan makapasumbay di misan makapakurban nagpun na sadya sin alta na dunhaon impanal niya makatabang kanya makahawon kana dayng hapinar ka jahannam dayng kabinsanan dayng hakajulja na di hadunya labi na adlaw mahuli amotin panghati niya wala na kaingatan ampanakya juljana sin manusya nagpun na sadya sin alta nagpataod na sadya sin alta sa wala piyag napaka harama Islam di misan makapakurban bunal in hukuman sin pagkurban mga kiulungan sin Allah Ta'ala sunnatun muakkada akaybanan may wajib in magkurban ha mga sila aun gaus aon gaus nila magpakurban insuway sila magpakurban misan da kuman habuk kambing maranay na ahli niya nalabi na bang labi na mataod atawakan sapi magduruhon na indayaw mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nahawak tumanin sa nagmaikot wala nagnapaka di misan mauawn hikapaminya kambing hawak to ini aon paisab kita niyo puas ini ni aon patuad law magkawala nakasaot puasin sambahayang ini way kulong mo nakabi sing kambing susumbayon aon patuad law wakto mo hipaglawak hipagkurban ayaw ko maog
ayaw ko tumagad maon in namin pagsusun mo long mo tahala na in kawi ko ini buya na ko na misan na kumanhang kasasat asupaya ko makapagsadak ka hasupaya ako makapagsadak ka hasupayan alta ko hikapag napaka ko fi sabilillah nawayroon na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakaybaran riwayat ay hakaybanan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala min nasabuka wa kum min almutasaddiqin sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kum min ding mga tao salih Ubus ko mainang ding hama tao magsasadaka hasupaya kumahinang ding mga tao mag-amal salih hangkanin mga sila nagtataat patuhan alhamdulillah wayroong kahanggawan nila dumakpak kanila in sakaratal maut tunhaw na naja sakaratal maut in sila lapasan sin Allah subhanahu wa ta'ala adapun in nakupasing kabuhi nila way nagtaat patuhan way nagsambayang patuhan mikitang ya Allah tahala na kami wa akum minas salihin nasupaya matarbi lang ako ding mga tao nagmamarayo nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kita niyo hadlaw ini hadlaw hipagkukuyag sin kita niyo hadlaw hipaglalami-lami sin kita niyo habang man ayaw mahinang sabab impaglalami-lami sin kita niyo makaliw na kita niyo hajangkaan sin sara amo imabot makahinang kita niyo sin pianglangan sin Allah ta'ala ganapan natupa sin paglami-lami amo pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala la in yattu di jarihun sin sara mga kiulungan sin Allah ta'ala ayaw tod kita niyo amin magmaikot sin pangalta sin kita niyo bangawon ata sin kita niyo tumtumon sin kita niyo muida pahadarat sin Allah ta'ala subuhundan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tani mga kiulungan sin Allah ta'ala uno-uno imbi mga kakahinang sin kita niyo katan manahut maaslak impangata sin kita niyo subuhundan sin Allah ta'ala in anak sin kita niyo subuhundan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tani lahangkan sa uton sin kita niyo uson sin kita niyo bang imparkala iyaw hinang hikasuok na to po Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw kita niyo magmalilla manaykod na sa tsakato taniyo hindi kita niyo long tamakahampit sin kakahinang yaon habang man wala kita niyo nakapangliulakad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno hinang marayaw hinang karayawan hatat kala inyaon awon piang daakan sin Tuhan iban sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ayaw kita ni magmaik demikian mga kiulungan sin Allah ta'ala im mga kawabayhan sin kita niyo suway resab sila di magpaluhi uno-uno inhinang panindog sin kausukan panindog hapagtaat pa Allah ta'ala hikasuk nila in kami isab hinang kami isab sin hikasuk ni pa Allah subhanahu wa ta'ala bang awon ata sin kamu wayroon salla niya gaman piyang hindayaw sin mata in magsadak ka in kababayhan bang aong baus nila mami sila sin pagkurbanan ayaw langon simbana karena inyong karayawan sin siya karayawan sin ahli niya doon haon demikian in sacrifice sin mga kababayhan suway sabya diin pagsacrifice sin mga kaasawahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga kabanahan nila labi na in kasawan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya din in sacrifice in kasawan si Nabi hapaghaddam hapagkhidma para Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kamu kababayhan kaasawahan ando sacrifice nyo in ginhawabaran nyo in katantan uno-uno pabanasin kamu
hakaron na sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya madawhat in kamu in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aunun in pagtulong tiyaba mga kiulungan sin Allah ta'ala. Demikian ini adlaw ipagziziyara-ziyara sin kita niyo, ipag sumadya sin kita niyo, laminay magtautay manghuda agam Islam, ini waktu na sin kita niyo, hipagpangayo kamaapan, kaampunan ha antara sin kita niyo magtautay manghud, laminay hangka inang kaama, ando, mangaon ding ha mga pasaggaan sin kita niyo, wala piaghatihan, ayaw na ko tumahad, dagpakan ko sing kamatay, wayroon ko misan nakaziyara, wayroon ko misan nakapangayo kamaapan patay manghud mo, ayaw na ko miyan may tentay manghud ko di pamarika ko sin adlaw haylaya, adlaw hipag miapi sa nakita na sumuok na kita matukan ya mangayo kamaapan, misan pa ikaw na bukon na ikaw nakarusa karena bukun aib hamano siya mangayo siya kamaapan, misan bukun siya amin tagdusa sa ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala in dewhat niya supaya mabuha siya mahanging karayawan karena imano siya apabila umpalsagaan antara sin sila magtautay manghud ini hanging karayawan in ibadat niya katandi sumampay sehingga in sila makapagsulot makapagsialam-sialami yakal na sin Allah ta'ala ang payat to sumampay in karayawan niya bang imano siyabutan sin kamatay wayroon nakapagziyarahi, wayroon nakapagsialami, wayroon nakapagsulot-suluti, wayroon nakapangayo mapatay manghud niya apabila siya diyak pakansing kamatay taro tanto in siya ding ha mga tao amin lusong halaw mahapinar ka jahannam piyakalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo aunun natin pagmiap-miapi in anak pamaas ando na pangayo kamu kamaapan demikian in asawa pangayo kamu kamaapan pakabanahan sing kamu bang kamu nakapamung mo bang kamu nakabisara bukun marayaw pakabanahan sing kamu karena haon din adlaw mahuli na maaon din pagtiaksil-tiaksili karena din ito hatu maglagi na sing karayawan misang pabiyadi indum adlaw in paghambuk sin kamu hawak tu hadlaw mahuli magkanya-kanya na karena magkahunan na sing karayawan na hari pa dumagpakin adlaw yato naaunon na to na asal imbana damikyan bu ayaw magaan kanila ilima nilihayang nila pakasawahan sin sila in kaya ba na sambil di makatiko-tiko in asawa baktoy ami mabalakay ini ni aib haka musliman imbana amin magaan iliman niya maminsana pakaasawahan nila ayaw ko walong asawa kura hadlaw mahuli sumukot na yan kayo mo tumaksil dan kayo mo hawak to kosong nakapasuron sin Allah ta'ala pasuro ka sayat to in asawa mo amuin yan nyaya mo in anak yan nyaya mo may nang yato sa wagagat hindi mahikasod pasuro ka nahangkan hari padumakpak in mga ini na halabi na hawak to hindi hilan kita niyo sin Allah ta'ala long ta salaku-laku fursa rakula in aunun nato in pagmiap-miapi pakanya in mga katautay manghurang talamina amin long taway roon di ibihan puslong tanasakit na bisitahan niyo intay manghud niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakaron na in pagbisita sin kita niyo ibadat sa laku-laku murah-murahan ini ampunon sin Allah ta'ala in katan pardusahan sin kita niyo manahut maaslak mangman in mga sila amin yatto naknaik haji pabaytullahil haram ini taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagnaik haji sin sila iwan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan sin sila yatto katan lapay na in kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga yu kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin doa ini bangman papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi sin kita niyo day naman di hadun na labin adlaw mahuli in
berfirman sin Allah Subhanahu wa taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العيد علينا سعادة وتراحما وطمأنينة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد هناء وتبسما يا رب العالمين، ووفاء وسلاما ومحبة يا رب العالمين، ويهجة ورخاء. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My